Elisa Voltanni in 1, Giulia Merluzzi in 2, Nicole Dori in 3, Adele Ortis in 4, Ilaria Pozzobonni in 5, Francesca Reffo in 6, in 7 Marta Maculan. Sono in acqua per la terza serie ragazze 50 rana. Per la serie 2 Benedetta Bernardi in 1, Sharon Russo in 2, Francesca Fusari in 2, Monica Pizzoldi in 3, Alessia Schiavon in 4, Martina Orlandi in 5, Valentina Pizzirani in 6, Brigitte Pincin in 7. Tanto Adele Ortis 37 e 57 ufficioso.